mayam kamai taunarige mayam aise khangdeda fajana intro tawbaga so hite tawrise. Hello everyone, good morning. Mayam ngasise mayam kamai taunarige mayam aidine kuire hakchang phatnungai te habudi phatte ko akhoi mapa su chakra matung de sum kok chikna mobile se seng bu sunga ngamde dine blog ka su nam dre mobile pra thadoe khanong ni kha ando hudikti final kitang udi phare du ga soi doctor da chat ka da layaba mapa na doctor da chat lu sai na hai ba do doctor mu cha thu ke kok se ngak ani chikpa do mitche ala pa su ubangam dia ba se blur le ba comment pa bangam dia la pa dia du mai to bi aduna makok mami chemtang jing tho ge hana aduga duga nate ko mami chemtang hana jing tho gi ge ado ai ngasi se akhoi mapa se ngarang thang da thienge ma halak da thang hing gi ne pung 2:30 muka tara dra ado do hog ma se tumhan tung khare dugi jumda laga chak chakho machara kholaga sum pung hung gi tung khare ba ado ina ai su tumme pung 3:30 mu taw dai dai di ngan di hagota ya da mina dai 3:30 dai tumma bani na alarm du thana me ina pung hanga hi duga hawalaga dai di lotion khonjala sum tawraga ichanu pa se school da mu thingbi ure mapa hu do pidre mapa hu jik su tummi aba do ina sum tapna tumina blogging tawini ado ina kuire blog to do baswan ma chakhingai duga chu khara blog to khon to hoda su adum kok chitna tam hau to hodare chop do aduni pieces wana sana hali mapa sa tummi aba ado itam tamna sum ngasi proper blog ti no ina number lobang amaroi aduna sum mana proper pojai sing hatu di mama na bana hapak pasing ade kai sum to pasing to sum jing hanjarake sum blog ma oi na sum aduni mea blog si sum makata na jing biu ko ina sum kai sum support to bi mayam sum blog si makata na sum jing biu oh munu to please ai cha nu pisina ne ai tripod khili se pain ling na sana na lai re soda la pa hawala ni nang ano cho TV jung cho adu nei nya ma ai sum jeng halaki ko kasi kai to ba do jam ne kari hasi ai se camera mama da wa se ta kau thogi ba loi ra ga di sum khan ba kari hai si ge sum jing mina chi ko mayam bye bye video se makata na jing biu atai di sum voice over oi na hapa sum jing hala ge wa ga jam ngang roi ge kai di mapa tu mi bani na ne angang su langan ba ja do ma hale ga su hodok pidro da tang tum ja sanu ko mayam sidagi se diwali matam dai na tha ge budina ba ko adai hore da sidai sina moina sum record tok san bani da sina kharani le matung da mu mana se sum sangalak na phaja bani ko adugadi da sidai sina ngasi gi na ba no wang ba se odaga nungai bana jing bada pambi sing se mayam sidagi hawai se khangbra jengo si aidi ahan ba uri na ba si Uttrakhand gi ni moi pahari da laina hai do si je di kamai thonge khangde no sidai mairen se chaw bani ko dei di lebu su mayam pula e pan de si chemin moi gaw gi ne ba dei di khongdum su ai si sina ne rai gi patta ne na hai rai se khoi son hangam hai bagum to bani ne sar so khangde ni si difference kai no ina ado ngasai gi hawai thong ba do imana bi dei na hang bane kamai thonge khot kem tang tak pi ro wai na do ma ne mata chana ma thongi tang je halake na si ma na thong bane ba ko na ai na mu mongon de tamma gara kai no thong ga jeng halage do sida leire lebu khujam ama lebu se ina ne chamtho ga phajana achar to ge na khali na ko do khogja mi kamana cha do ri de inging chalak pane lebu ga se chaning ba phau dre jikti adu mapu achar to sala thamadi kuina thamba su jaina do sida chamtho ga ina phati mada kanghan ge ina ne sandu ga thamina ba ko mayam lebu se kangba khotpa loiraga ne achar to ge na ina tawini ba ado ina nungthang da ina se glass ki jar sing je loina phengdo khotong na nai di fan makha da thamina ba kang na ba ina tesu ado mayam ina to toi ba nimbu gi achar se mayam ai jenga ga to bi kanu kai na de ai su khang de first time tawini ba mayam de koi hangaga ado ni ado kayam success oiba oidu ba khang de ko na muk ti halak aine lebu se kangba ngai bo ina lunch muk thonga lage
द लंच दा इनने थबक कनमन बदुगदी सुम सिंपल द हवाई से थोंगजले अमुक्ता सुम कुकर द थाव सोक तोरगने दुम ngौसलगा मरी मारा कापगा सुम मुल्ले द सिनिंग असिगे लंच द पापोरा म हौरनी अदे अमिपे मेलनी द ngari अमा तौगनी बा द ngari की रेसिपी दो आई मयाम द सुम शेयर तौजरके को मैम सिदा लेरे ngari से लोतिया ngari कौयबा अदो ngari से क्वा चप नबो क्वा चप तुना चप चप पिक पिक ना चप थलगने अदो काबुक हाइदिने मिस तिंग थंबा जादे सिंग द चुपलाउना लुपगा चाम थोगा लखटकदबने को दे लखलगा देही मा से तिलहौ चनम देदी मोरो तेकपा कई खामेन का तौना ngौमिनागे तौबनेबा द सिसे अखोय माना तांबा रेसिपी नि दो यामना हावी चुमना सुम ngौरा चाबे महुत्ता दो खांग द थाव सहाले थाव सिगा मासे क्रंची ओइगो ngौरिनाबा खरा ब्राउन ब्लैक ओइरकपदो अदुमाइना हदैदी ngौरागा देदी मासे मुल्लाय कांदुगा थांगदना मुक थमनेबा द चाबदसु एकदम होगी क्रंची ओइबदो प्रेक प्रेक लाउना अदुमाइ तौदुइनेबा हाउसु हावे एकदम चुमना चागेसु सुम हावी दो थाव से खरा वालगा सुम हाप इदि सुम हापे अदो तिलौ चनम मोरो तेकपा करिकादो सुम ngha ngौरे अदुगा खामिन सिमु हापचले खामिन से थुम हापगा ngha ngौरबा मतुंगदने कोई बेसिक मसाला सिंग लेना माइ में हापनिंग बदो हल्दी जीरा कई कई कोई धनिया पाउडर कदो हापगा ngahaktung ngौरानी लेदी ngसागी ngौना थंबा nga दो लोतिया ngari दो अदुदो अमुक ngahak ngौमिन नरने अबको सु लोइना मुल्लबनिना जाम कुइना ngौइसु मथौ ताद्रे अदो सुम ngahak ngौरागा थांगदरे अदो सिदा लेरे मचुसे फजबनिको दो मोरो का सारप तौना सुम चाबदा एकदम टेस्टी होइबने बसे इरोंबा गुंबा देदी हवाई थोंबो गुंबा सुम चानरे अदो खोइ जाम पामे खोइ मपा चादबगा ngari चादबने अब दुइसु मासी ngari सुमाइना ngौरदि सुम चाइको अदो अंगांग दि ngari चादबनिना मोइगिदि एना सुम सनी साइड पोइना हौबिरे मैम अखोई लंच तौब लोइरगने आई ngसाइगे निबु अचार केका तौगने हाबदो सिदा लेरे अदो खरा मनने पेपाना जोमगा थमे खरा मना थुम तैसलगा सि अचार कोइ खट्टा मिठा दुमाइना अचार सेमगे तौइना बैसेको अदैदि खरा मनने इसिंग बोतल अमदने इसिंग फिल तौरगने अदैदि खतंग ख 100 ml कप खंगी मुने व्हाइट विनेगर लेतने व्हाइट विनेगर दो सुम हापगने फ्रिज द स्टोर तौना थम्मदने कोइना थम्बा जायना इन यूट्यूब द सर्च तो जेंगबद उयबको आइसु दुमाइना सुम तौइनी हयेंग क्याम चुम्बा चुमदबदी जेहलके मयामदा सिदा लेरे अदुगै खरा मनने थुमदा कोइ नमक वाला नींबू हैना हायबा नमक वाला नींबू ने सेमिसे अदो मयाम खंगदे वीडियो से जम सांग गितारे अदो मयाम सिदा लोइसिलगे अचार तौबसे अतिसु वाली को नमुक सुम जेंहंजरगे मयामदा नई वीडियो सिपु याम सांगना जेंबिरे दो थागतचरी मयाम पुनमपु मथंग गिंबोक तो फंगरसी बाय बाय